Kapisa kumba laipo kandai klur prapolak arpwe hejar laispa laipo lai pen prapok tingka kabade kabaha bal aiker pang na kabinta ki basam khaw rashan kala sakut na du usnam arja khan riu hadu usnam arja arpusau yakane layathu daga General Secretary ka Meghalaya Fair Price Shop Dealers Association ka kong Sarlinda Kharlukhi habakran shakilat pathai kabor hakasni lingkong Kakong Kharlukhi kabalong dokhat ru hapo ko All India Fair Price Shop Dealers Federation kalayathu bakalawat jingtip laslam halor ki subsidy ki badangsa ki baladai bansiu sha ki basam khawreshan kabalongkum kabha kaba ajimentoy na kasokar pedeng henrei ka dei ka pisa kabalabun bha na du usnam aja khan riu kala sakut omtip na ka e gadang Kumta kala kerpat eka sokar jela lengba umentri katanat food and civil supply ba unshim khia ban yakran bat katanat sorkar pedeng kabadai ban khmi yakani ka kam ban penkloi ban pelat no ya kate ka pisa ka basa ka ban long ka jingmento ya baro ki basam khaw ha ka jela khamtam shiki than nong kendong ki ba hapelut bon ka pisa halor ukhaw rashan Ngadi kong Saranda Kharlukhi basong basa ko siap ko fling de ngadi ibe nagi nongkit kam jong ketika Fair Price Shop Meghalaya de namata la arja sa hadu apure pe na klip ship buka kam re buka secretary pade ngadang bat ya kamera Yes, Dealers Association that represent to All India Federation PDS. The hakajing ikendu kajing jonga kumkalong kami, but kumkan nong kikam social work, trikam kikam kinudu kikam. The hakajing ikendu jing jonga hakaliang ka jingyo jingkot lani ka mo nak kafan kabangi trikam. The ngalawat pedia ngalawat jingtip ha hakaliang kabayadai bat kenika subsidi kabayadai bat ngiki FPS kabangi Shigyo anaka central government plus kawan syaka state government. Di halor kani ngalawat jingtip ha labun bun benai bat hadin ka jingi kenduk ke jonga ya i secretary jonga All India Federation di Biswam Bahar Basu apo Kolkata menhakani Sautarik apo office chamber jonga All India Federation yang tai i ngalai keren i bangalara kenika mo ka pending subsidi ke jomi. Jadi bangla yo juktir banadu arhajar khan riu khan yo hadu apusau komut katutul among kepada bangin kade banguan seni i nong samkhau Russian dan nong laipo handai kulur prapo hajar arpoi laipo meglur prapo la arpoi hajar laispa laipo leka prapo naya kanota te adin banga yo ekani baro te na ba kaji kendu jonga ba office secretary jonga All India Federation te back na request na kalian jonga All India Federation bakin shim khia ekani ba hadin banga khai nang the men hakani ka si Thursday ila ai ka kopi sha under secretary ka food supply department Meghalaya ngadawan ai nanta kawai pada hak Sautarik hi kila pha urut sha honorable joint secretary GIS food and supply distribution government of India kila pha hi si nama ada kali yo seru so omila ada pha hi immediately marbakani ka along so long mo nadu arhaja khan riu khan yo khatra tatar hadu akusau ni kham yo ya kanika share ke jongi kumki nong sam kharashan bat ngim yo jitip hadin bang aktif ngalawat benia ha masa yo jitip ya kandi ti ngatrai wat kinong sam khaw jong ka state Meghalaya jong kim tip ya kandi isu tip ek baka pisa kala poi hakau kata ti le si bapni kinong ti wat nang tip hadin bang ngalawat jitip pada ngasa tip kenya kandi ti ke ba kebahang ni ngakwa along concern la bata ki prabai trailang Ndai tangi ladi Henry para baitelang marba kadai ka kabha ka jongi kinong ai khaw ya kanika pisa ka bangi dai ban wan shaka nika ka jimentoy ka jongi mo kumba ka central government ka ai ya ka long ka
kabha mo ka share yang ikinong samkhaw ti kai ka ba ngadan banong hani nakalian jonga nga request ya ka government badan borom jongi honorable minister food and supply badan borom jongi ila ban follow up ya kani la kala like ne kapat like kani ka bisa ngimtit manadu ab hajar khat rin ti lada long ka bala nga request ya ka government kan sim khia wut ya kani but lada kala mentau snem kumno kan kila ban long kala ban samping kat nu among kumno kan wan mo kat kum gajing la jong government makan budi ni kali but at the same time nakalian jonga ka secretary ngan sim khiaru namar ba administrator in the meeting dia for West Bengal tingin sim khiaru yang ni ba kani ka pisah badang sa ngin follow up sya ministry ru kanang ba kalong ka cimbentoy ni kung kinong samkhaw rasyon hang ni ko states jomi namar ba ngan ong kum kaway kanong trekam pai ba ladang isyong hayeng kam mentoy ndrei dan kam bangin yak kit khialang ya kam ya ka khia rasyon ndrei nga suku ang ne ba kajing du ko jomi mo do akan real hadu menta aku sa kumut kam dei it's not a matter of joke bangin im kan dan rai kadai ka paha jungi bangin yo ya ka paha jungi ka ba wan ka central share de ka koi hadu lai ko khandai klor raphola aku heja lai spa lai pula tinga subha banam ne ma kinong samkhaw rasyon baro jongka Meghalaya kedep ba phinsayo ya ka paha lada kalau poi ne kapot poi ngamtip ya kata tang balong nginget in sayo hi ya ka yoso mo in sayo yoso ba dia kata ka jing ya ka jing request dan ka jing kapat ke jongi nada ka sarkar nada I honorable minister badan borom jongi I badai food supply in kit khialam na banta kani yes ya kata ngatip kilet tang balong kendala do ngaptip ke ika jumpa bagi yo response bagi yo ndai tang balong kani namang ngada bang adon hako India ngaptip ke nga saptip bahaya kani long ma kasakul hadu kat ni total amount ni have to do something in have me madan ada mi madan pada kuningin trace mod ngim yo ai tolong kasa undung no ini kinong ai kha kasa undung no ndrei ka central government dei ka ai benefit bahaya ni kinong samkha tabalong kabapel ngo ena kalong hadu kat ni kami kapisa nyimpan yo telo kapel ngo ena bat ngamut bangan kentho yang lo ngamut bangan an ong ba let's say kat apa government ki pendekam bakla misuse kamde kata da ka baburong ngi kuat be ka share la jo request ya ka government makan shikya pada kalian jonga ngakloi ba ngan train na ta ki FPS baro jong states Meghalaya kajibat to joki khamtam ki rural area ki paduk masuk ki ai khaw ki bai kali ki bai shibun ki ke ngadan batai han ni tamalong kabanding kong nong syaraf ni yo ka bahara jo tangata